ngaya amahirwe agiye guhindura ubuzima bwawe. Waba uri kubuza imitima, uhangayitse, uri kwibaza uyu uzerekeza nyuma yo gushaka akazi ukadepoza henshi ariko bikanga. Wihangayika, hamwe na Prominant Center Limited inzozi zawe zabaye impamo. Prominant Center Limited ni kampani ya mbere hano mu Rwanda yagufasha kubona akazi mu bigo bigiye bitandukanye by'abikorera, kandi ukabona akazi mu buryo bworoshye bunyuze mu mucyo kandi bwizewe. Kuri ubu wakabyineza zawe ukabona akazi keza wifuza kubona ngo bigiye bitandukanye by'abikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, gukora mu nganda, ukora mu mahoteli, za moteri, utubari ndetse n'ibindi bijya gusa nabyo, ukora mu bigo by'amashuri, ukora mu bigo by'imikino y'amahirwe za betting, ukora mu maresitora, alimentation, supermarket ndetse n'ibindi bijyanye nabyo, gukora mu kazi ko gucunga umutekano, akazi ko mu rugo, abashoferi, abakora mu kikoni, yaba mu maresitora, mu mahoteli ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ku bindi bisobanuro ushobora kuba dusanga kuri ofisi yacu dukorera mu mujyi wa Muhanga ku muhanda ugihuye, inyubako iteganye neza na Unguka Bank ikorera ahazwi nko kwa Viateur muri floor ya 3 hejuru neza aho dutera imbere ikorera. Ku bindi bisobanuro ushobora kuba duhamagara kuri nimero zacu zitandukanye ayo 079 29 97 594 cyangwa se duhamagara kuri 078 047 32 21. Prominant Center Limited, hehe n'ubushomeri.